Haka Praterik Jiliu Arhajarpsan Uba Ulan Singh Sun MLA Kamausan Ram Constituency Sahaka Wat Kabar Ulayo Pan Pelat Padpa No Yak MLA Scheme Ling Baka SRWP Jong Usnam Arhajarpsan Shakil Chispa Lifeway Tili Long Yeng Ling Baka Check Kabamar Arpo Hajar Tingka Kabakot Shaka Atnru Laktam Kata Nakabenta Katan Lauba East Kasil District Badyakanye Kajingalang Padpa Bansami kini scheme na pelong ha multi-purpose hall hashnong laupa. Uba Ulan Singh Sun habakran kani kasngiw loong bakum baki padpa kilay ka jingshanya hau kum unong mi khamat bat kum juru kum baula kular hakipor election balada ngapoy hakathong baro ki scheme ki badai hok chong padpa kin let sha ki badai hok chong ki padpa shushu loong ru bakani ka de ka sin ka baar kaba uladap bansam yaki MLA scheme shiki padpa da kaba uladap bansam ningkong nakathan sau sempian bat nangnya syakaman yin salap an pendapan sahakithan mau senram parahakithan plangwan broy namar kata ubu kajingkarpat yaki padpa nong song shnong jong mau senram constituency baro kawe yaki tu ki long yeng ki bampat shemna yo hakani ka kenti mamenta bakin yai sha kin sa yo pan haki wei pat kisnam akani ka ngila sakilang deki riurang ba jong kisnong ba pher kum juru na ki pat ba jong ka dong ka than lau ba East Kasil District Kabah harus stop. Kini kim pengayungan kali terkait bor bakiaya. Kasrok nadu nang ni harapku. Gila perlu nak pemje suai. Tang syurang gintri no. Kayu bela pelayan aman beri kita. Atau kembali kita bor di pimpai pak. Shania yang kimung na yalam juga. Bangan lepas isu yang kikam bijam kibadai ke konstitusi. Shibun kisrok. Keba masnjak election kalau berkat ke juga jika lendia yang dia kini berfokus. Hamad dingin gilasina berubah mereka hanurim gilasina berubah. Modifikat nomor nong modifikat modingin girang don hasil mereka. Berkami rumah try kan urut. Girang sina mentai modifikat kan norim betul. Norim setelah pada modifikat. Atau kini na iya siya kini kare. Madam dei ko bor ba VIP. Atau ngala matri kini kikam. Kini gede ke jimba ekor yo piyama. Kaba lumba ke jisnya aja pi. Kaba perla yang bukan tri kini pun kikam. Kajinya seng lomba lawan pastor tunan pastor yang bukan lomba kajinya seng. Subah perlet ko yang sok perlet sematu. Gin pendet ko ne ko dia. Mali friend engineer, shower boy kas kajinya seng gin pendet ko ni. Ye kini sudah. Ini lo bisa urut. Atau lo rekam di kebor ke jumpi, kau aibor ke piala. Siapa malah ini? Ya malah skim lagi keba. Kebor yang malah leseng kalau nak hadir dapat sesuatu apa? Tambah ya kepala poin, nam juga pembat lagi. Kalau mi ginong elam, kalau mi ginong teri baru aman wisnong. Anda kalau jawab pun kampan kan? Tengah isi siapa pilih pun kampan. Habayo agak skim lo. Ngalai bor fi jit mapi kata mo jit dalam isnong kepisah ngalambang kata jit kata berkidor kata kami kagajing yang kedua juga aku bakal isi way ngalai nak bor sering ngakam ai bor fi nomor ba ya kesnong jong kapit mapi lima jadi ni jing ai bor jong fi kan teng kan penganalong ko kali hagai hagi bor berada di gaji na itu kan naik di sini itu kesan yang awak pernah tahu yang itu dan bukan kesan pun bukan kesan yang agak berisi lucu yang kesan segwipat buat pernah tahu nomor bangga klub lewat di dunia kebangsan apa ke konstitusi kade kejing bangin pelong kata kejaga kata ke konstitusi
Kababit na biyang punya siyong isa. Hagi ko, pring yung ako yung pi, para pring project ko yung Gumpo ang may condition will make it better, this world, a better place to live. Nang mengelak berdoa. In belum ia kadai sinong katau, ke jaga fungsi kadai sinong kababit na biyang pupet kaya rasa berdoa.